Ka hore he mātauranga kura tuatoru, ka hore hoki he reo Māori. He oi nō te rangi tonu nei ka whakawhiwhia te tohu hapori kia Aroha Campbell nō te Arawa mō ana mahi ki te ao Māori. Kei a Manawa Rights, te roa ngātu. He wahine kua takahi te ara ki te whakatinana i ngā kōrero mō ngā tau rua te kau neke atu. Honestly, I never went to university, never got a degree. My education is School of Life, and to have SQM at the back of my name, it's pretty choice. Ko pinea a Aroha Campbell ki te tohu hapori mō ngā mahi i te rohe, i kōkiri e ia he whakahaerenga ki raro i te tarati o Tauhara Namarua, e whakapiki i te taumata mātauranga o ngā tamariki. I'm just thankful that there was somebody out there that's really appreciated and observed the work that we've done. Mai ngā whakahaerenga Kip McGrath, ki te mahi noho puni, katoa mō ngā tamariki me te hapori. You know, just those simple things. I think that we get caught up in too many issues. Ko Campbell hoki te tumu o te tarati i kōkiri i te whakatūnga o te wheketere kaura tere tere Māori. Arā te teihana pūngā waiariki o ngā awa pūrua. I mahi tahi ki te kamupene hiko Mighty River Power ki te whakatū i te wheketere ki runga i tō rātou whenua. E hanga hiko ana mo te kotahirau whātekau mano kāinga. To see them feel proud of that they're part of the iwi of Ngāti Tahu, that they're proud of the trust. Engari kaua e whakapai he hararei roa e haramai nei mōna. Back to work. I'm hoping that it will open the doors in terms of being able to influence. Ka tāpiri hia he tohu hapori ki tana kāri mahi, engari ka rereke mō ngā mahi tara āwhare. Oh yeah. yeah, and still got to hoover the house and clean around the house. Mo Campbell, ko tētahi o ngā tino hōnore nui mōna, he hikoi i tēnei ao ia rā. Awa ke te rā he nui noa atu ngā kaupapa hei whai mana. Aha koa i te hi wā he mahi hoki i ngā rihi. Manawa Right, te karere.